Bakuru b'amashomera abantu bagira ngo abana bizire bingi omwaka ogu. Ayishomero ya Chumuro Primary School bina abana rushanju konka bina abashomesa mwenda bonka. Hato mu class ejo harimo umushomeso umwe ni wari kureberera abana. Mu class ya kabiri twina abana igana 50 nabo harimo umushomeso umwe. So nisha ba gavumenti nabembezi bita ba Kyenjojo kwa kutuje imbabazi bakatukonjera abashomesa ako abaziri batwira abana twenda abashomesa nabo bongero rero base kwatanisa. Ushikirire mukuru w'ebyo bwegese abwa Kyenjojo district Perus Charigonza kandi nagira ngo gavumenti teherera kubaha abashomesa. Hati ministry ekitongole kitwara amasomero kyagambe Kyenjojo baroro mubaro gwa buli district zone ziri mu Uganda babara omubaro gwazo nango batakatandikira no kuzitwatwana hati batsindikira abasomesa mwaka guha 2010 na gumu abo nubo basomesa tutahana. Aha bazire abataruka abana babe byetago babana bazaha amashomero barabwirwe limo omusirgo okulya muka lima no musirgo kwerera omwana omanya ngwagwo omusiri ebe bichori byokulya cyoka kire kikirizi cyone kiri hayi nza kitunda nikitwara nkaha haisomero bati obura bano yende obwire bwono olyaho oli smart tokwenda kwekwataho abana ba primary bono kabanagira omusaija bambi mukabona bona abasaija abahana batalana turola abana abo batatuchallenginga miringo yona tuhambya abana abo bagenda amasomero bakoleki tukimanyire mirimo tero kyonka ruine kipaporachi akozireki akine omugandi abejo muri shema bahanangiriza bwo kurinda emibiri yabo baba bari ha amashomero gabo kandi bakorere na nyensya yabebonere obutumo obu buhiruha mukorgo kurongora beja bakozireje mu bigezo bya senior ya kana aharwi bare secondary school mu Kakindo Town Council. Twagira muri kigo ga staff twaye kutufuba twagira ngo turigire from different places twijabwibare kandi kwijayo ki next place biri gukorera. Look into that vision, don't stop at that. You think, praise the Lord. That's for Jesus. Sima katokonyera mari Gasha kwa Daniel Bingana na Sheikh Abdulatif.